akekho. Kodwa besizofuna ushembe sisenokumthola. Uhlala mase sikuleni simcela uNkulunkulu ukuthi inhliziyo zethu ayibone ekuthuleni kwazo. Uhle masemnendu singasacabanga ngisho isitha. Uhle masungene emnendu ungasacabanga ngisho okuqeletayo. Kodwa ucela ushembe imizwa yakho nemithambo yakho bakule nkonzo. Ayikhulume noNkulunkulu ayibonkosi. Ungathi mawusungene emnendu kube uthi mawusungenile ubona umzondayo, ubona ozwethu ukhulume kabi ngawe, ubona yonke into kodwa mawusungene emnendu ibongele ukuthi Nkosi ngiyabonga mina ukuthi uvumile nenyama yami, wavuma nomphefumulo wami ukuthi uze kuwe. Nginosizi Nkosi, unibike usizi lakho okushemba uhleli lapho khona ngoba ukhona phakathi kothi yavukuza. Wangikhulula esinamandla, ukhululiwe ngane wethu esitheni esinamandla. Kuneyimvumvula ngaphandle, ayikho impengekho, khona izifo, kukhona iy'khukhula, kukhona izitha. Kodwa ushembe ukukhululile, wangimema kulendlu ukuthi ufake ingubo emhlophe uguqe. wabangizondayo Ukhona abantu abakuzondayo abathemba ukuphumuza esontweni bathi uyapha esontweni wena enenhliziyo embi enje. ukuba babe namandla kakhulu. Akekho-ke isihlobo zami umuntu onamandla njengomuntu obuswa usathane. Nala endlini khona engikhulumayo nje ukuthi uthini lokho kunje. Bahlalela usuwini lokuhlupheka kwabo. Ushembeke awucela kubantu lapho. Bahlalela Wawehlulela usukwini ukuthathile ushembe kulezi insuku eziyisithupha buyihlupheka ucabanga ukona. Wenza izinto ezimbi, uthuka, uhlinza, unyathela kabi, ubulala intuthane, ubulala yonke into. Bakuthatha ushembe ngokupha lolu suku olulodwa uhlulwa kuliphatha. kodwa uJehova wenqaba nawe. Ushembe ungabile nawe ekhukhuleni abayinamandla ubungawa nendlu, bengawa indonga, bengenzeka konke okubi kwanqaba na ushembe ngoba usakuthanda ubekubekele leli sabatha kodwa ufikele uyadlala. Wangikhiphela endaweni Ubekwe endaweni ebanzi, le ndawo esikuyona ngisho odlula ngomgaqo uyafisa ukuba laphazoswa ukuthi wenzekani. Kodwa wena wenzela umusa wokuthi ungene la ufanga emhlophe uhlale phansi ukhonza uThixo ngesikhathi sokugana. wangikhulula. Ukhululiwe khona beba ngcwele. Yabona la kumhlaba ngaphandle ayikho into engekho eyisikhangisi esihle ekukhangisa ukuthi usuka kushembe. La ngaphandle khona ukuhlobo lokonakala lwezinto, ufaka amabhuluko la ngaphandle, unemfimbi, unephasika namhlanje uhle khona amaze bathanda bebona abantu bepakisha bengene emotweni wazofisa ukuyovakasha ephasikeni. Kodwa wena ukhululiwe, wanikisa bakha, wanika into enkulu kangaka emhlabeni bonke abantu abayifisayo. Kade izolo abantu bethi bebenzani? Bebesha amazwi ayisikhombisa. Usuku uJesu abethelwa ngalizo. Uyabona ngale kufanele thina siqonde lento ukuthi thina abalandeli bakaJesu, thina futhi esiphethe umthetho kaShembe. Wonke abasabathu uShembe usifundisile ukuthi asimhloniphe uJesu, simhloniphe usuku abethelwa ngalo, sihloniphe yonke into. Thina kahle impilo yethu ihleli isephasikeni. Sinike umusa, sanikwa konke, kodwa sidlala ngawo umusa. Shembe usika konke kuhle, wasinika imithandazo. Yamba ngcwele uma usanesitho ozondayo ungasikhulumisi, iyeke le ncwadi ungasayifundi. Ithi le ncwadi ungamfisela umakhelwane wakho. Mawusanomuntu okwazi ukuthi beqhamuka ubiphe, ungayifundi le ncwadi ibeke mayifundwa. Ifunda wonke amalanga ithi ungalingifisela umakhelwane wakho okubi. Kodwa usho kanjani komunye umuntu ukuthi ngiyamzonda lona noma ngafa ngengengcwele wakho? Uyakholwa sikholwa nawe la ekhaya ufunda le ncwadi ilahle. Akungabona zamthanda inhliziyo ezimbi kangaka. Kala muntu
Uswenge lona esasiyiwo namhlanje okwazi ukuthi usuye emhlanganweni siyaxoxa nje manje sisibheke esikhumbuzweni kuze kwashaya isabatha wakhuma ngesabatha ledlula ucabanga ukumbhekana namhlanje ubithile angifuna mangibona uyazi ukuthi umlomo weNazaretha liyadala uyazi ukuthi ngesikhathi ungena emanzini uvuka ngisho isono sakho ngisho ngathi wasinjani yazi kuyangiqala umuntu yazi ngeke ngimbone nesibindi umuntu owona nangesabatha umuntu akwazi ukukhuma yiko mina ngingaprefer ngisho nangesabatha ukuthi kube khona imihlangano endlakaza ngoba isabatha umkhosi omkhulu wentetheleka isabatha usuku lokuyixoxa ngisho ulimi lakho awukhiphi into enenhlabathi ngoba namhlanje uNkulunkulu kubathethelele wona wonke lamaphutha abawenza isonto lonke wona kodwa wayesethi ushebe zokunika leli suku lanamhlanje ukuthi uthethelelwe ngalo nakuthi akwazi ukuhamba umcimbi ngesabatha okwazi ukungcola umuntu ngesabatha ngosuku lakhe lokuthethelelwa sinaye kahle ngoba namhlanje usuku lethu ukuthi size lapha sizothethelelwa sonke uNkulunkulu ukuthi inkosi mhlawumbe ngomsombuluko ngikhona ngikhulume ngathi igama lakhe kabi mhlawumbe inkosi ngolesibili khona ngithe ngihamba endleleni wakhubeka ngami uthe ubaba siqeda ukusonta wathi sinikela amashumi enhlambuluko unikela kanjani ishumi lenhlambuluko kukhona umuntu ongamhlambulele elishumi uyaliphosa noma lizokusebenzela Ufuna ukuthi insimbi yedende uthi ngiyafuna namhlanje ngibeka umthetheleli zonke lizenzele nangibafizele ngoba sifuna izulu bafowethu ngizivuma ngizibeka uzohamba newe shop yohlo inhliziyo yakhe ukuthi ngabe inhliziyo yami mangaze ucheck avakashela kuyona ifanele ukuba yikhona lonyaka Kuhle umuntu ophuma emvuleni isibathaza ama-weather forecast ukuthi u-90% ikhukhula zonke izinto singaphumela ukuthi sizodlala phengwa lendaba kodwa kuphume sihambe sonke siyayifuna inhliziyo zethu ukuthi ngabe inhliziyo yami mangaze ushembe athi uyangena uyayivakashela noma ziyanekwa lapha kuthiwa ngikhethe yami ngendlela embi ngayo angeke ngikwazi ngisho ukuyibona ngoba ingcolile Ukhona abantu ababanzi kusoneni. Ukhona abantu abanehlo lokubona bonayo. Ukwazi kanjani ukuxheba omunye umuntu umkhombe uthi hayi kumbi loyana akafanele kuba yiNazaretha uphatha inkolo yakithi engabe uyamthandazisa uthi Nkosi uma nami ungithanda ngicela Nkosi uthandela lawo yathanda wona Nazaretha njalo ekwazi ukuthi makuhlangene abantu igama leNazaretha lakini likhudule phansi
nawe omunye olihudulayo. Ngoba ngisho ngekona funa ngibhathisa wena uthi hayi kona kukhona kuyenzeka kwenzeka iphutha kodwa umuntu oyinazaretha usathana useduze kwakhe uhlele mfuna ukuthi eduke endleleni kaShaka. Ulembathise ihlazo lomnewe lofanga ngomhlophe ulimbathise awulawa namhlanje wona linekayo. Ufika abantu abangakholwa beneka inazaretha elinye kube wena oliphundululayo uthi ngasesontweni unje. Abana ufuna uthaya bafowethu noma engenamaphutha kodwa hayi usathana uhlele seduze komuntu oyinazaretha umthethelele. Utshala ushembe kubantu abanganawo ushembe bathi babebuka amanazaretha ababona abantu abathandanayo udilika izindlu nje uyabazi wadilelo izindlu uloku usikhomela inayingubo ezinhle mina khona engakavulwa uhluka kuyonika inazaretha elidilikeyo uyalazi seyibhaliwe zamnyabatha ungamuthini ungaba uhluhlulo ukusiza inazaretha lakini. Hebrew 24. Boss Asqondane mangwele asibekelwa asiyabihlala kube ngakhona amanazaretha akhonza olunyunyazi kukhona akhonza olunyunyazi lunyunyazi nawenza amathambe kunye asibeqondane nje sibe into eyodwa thula thethu ukuze sivuselelane ukuvuselelana manje sithelelene omunye ubude ukhonza kakhulu umndeni wakho kunathi ubona ngathi nasuwumndeni wakho singayeki ukuhlangana hlangana abangcwele uyazi khona abantu angibatholi labantu ethiwa basindisiwe babe behlangana labo bantu bathandaza isiqefe abancane ukuthi bekade kulomuzi namhlanje badlulisa usuku sebe komunye umuzi. Ungayikhuluma le nto uManazaretha akholwe kakhulu intando imizi yabantu abasakhona abantu namhlanje. Ubani wathi ngene imizi yabantu sesakhona ukuthi masenze nje sakhalana nje kwakhona i-distance kodwa sikonza unyawo lepha siyalana sifundisana indlela yokushembe uma mbona umnewenu ukuthi uyaphambuka musu ukubukisa ngaye ehlangalaleni mugone usithele naye uthi mntakama ulako nalo hlisa ulaka sihambe ndawonye thoba sithoba inkonzo yakuyithoba le ishilo nasekuseni ngathi ngosokuduma ngolaka kuleli sonto ukuthi walifaka la isontweni wasatshwa la lana siphila impilo eyodwa yoba ngamakholwa ayibonkosi lokhu libona usuku selisondele selusondele usuku uyabona leyo bhubha lapha namanje nje omama bahlele kahle ucabanga amakhonza ekhaya ngoba yena uthwele umuntu osifazane ngiyashumayela nje bacabanga ukuthi wena umuntu osekhaya wena sokwenzile njengoba ngihamba ibanga elide engaka amaseliswa usuke ekhaya etuze sonke kodwa sela sekhohliwe wangisela secabanga ekhaya ngoba ingqondo yabantu besifazane ayimi endaweni yakhe ihlele ebukhulu nje silento siyasona uthi umzukulu wami uzulile mhlawumbe ucabanga izinto eziningi nalapho usuku lusondele usuku lokufa fanele ulungiselele ube inazaretha eqondile ube inazaretha eliphathekayo ube inazaretha elikholwayo ube inazaretha elihle elimshumayela ushambe lihambe esitaladini ubonakala obunzini ukuthi la muntu uyinazaretha amusukucingwa kuthiwa hayi wena uyakhona abantu-ke Roma sebeyafana abantu abakhona abasafuna umthetho sebefuna abantu kuyiphatha sebenamasheni abezwa ngawo abasalalela abantu sebenolaka abantu abasatsheleli ayisakho inkonzo kuyithoba wonke umuntu usine isidingo asithandayo usayisonto le umuyibuka nje wena inazaretha funa libona inkonzo yakho wedwa uyifune ukuthi mina nginazaretha angithanda ushembe ukuba kwami qondileni endleleni yashembe asafuna abantu umthetho sebenenkani manami angijaka kakhulu asafuna abantu umthetho
uma ubotshela ukuthi hayi lokho kungenziwa athi mahayingeke osezokholwa kakhulu ngoba nenkinga kodwa ikhathela inkosi ngoba ikhathela khona ukhona uyafanisa kathi wow kunina bafarisi nabazenzisi nifana nabathuna aqakweyo abonakala amahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathambo abantu abafileyo ubonakala umfana bamhlophe inhliziyo yakhe kayibozi akahlali ngani phansi uyangicinga nje uzangikholwa uyangisho ayibozi washa lunegative njengoba abantu babhekale wemfubhekale uyikhona njani wathi uma ubhekale wena wathani siyaya kodwa mina bengithasiye kanje silungani bangcwele uma ngasubaba manje leli tende beliyagoqela shona phansi sonke sobonana ngendlela soyami ngoba sekuthiwa sife manje awuzocabanga ukuthi we angawugcina umsebenzi othile awungakhatha kanjani ngayakhe into ufokona ma ungadali uyakhe manje uzokwenzeka njani umuntu ukufuna izinto ongenazo ngoba uzogcina uthana uzogcina isibo sakholwa esithi siyakhuluma usitshele ngey'gubhu ey'bizayo nabantu abakhuphula amandla ngoba uyisibozi ufuna izinto ongayidalelwanga awanaliswa yena vele ushamba kupheyona ukuthi inkosi ngelela mhlile apho amakhono athi mayibona umuntu ukuthi uqalekile uqhamuke negrosa uqhamuke namazambane uqhamuke nerayisi ufihle uthi ngalikama ngibona ikhombo ngase ngibona ukuthi nami ngakwenza yokuhle umthathu yompheshe owakwenu ubani uthi asibone abandawonye ubani usethi asibone abandawonye thina wathi ngokubuka njenge-stranger umuntu mina ngivakashile la yikithi la ayibonkosi nothi ngifika ekuhambaleni lakithi esimsweni akasoni ngoba akusoni sihambi la ibandleni lonyasi angivakashile angilona visiting sekhaya la ngivakasha khona isezayoni isemeromeni iseluthele isihambile lapho kodwa nje mangibona abantu amhlophe ngingene ekhaya ngiyahlala kuphela abangcwele ney'nkomo ziyahlangana edlelweni kube ziyinkomo zonke kodwa sinabelusi ukuthi leya nkomo iluswa usibanibani leya nkomo iluswa usibanibani nathi kunjalo sinabelusi kodwa siziyinkomo zonke sithanda unyasi sonke akuphele lolu qhele umuntu ayibona ukuthi mkhulu lapha khona siyafana wanga lencwadi Roma 7 anazi bazalwane ngikhuluma nabo umthetho ukuthi umuntu umthetho ngekhalifoni sokuphila kwakhe uma wasawufuna umthetho ifa ngiyabonga mama safuna umthetho ifa ngoba abantu abaphilayo la bazobuswa umthetho bazoyongena ethonini bangetshiswa ngakithi ngihlala phansi manje yahamba yongenisa umthetho ngikhuluma njalo ngokuthi wena ongezwa ubona umuntu ephithalelwa ingqondo nje khona bezobalazi babuza ingqondo ayisashayi kahle khona inazarethe bona ngoba sithi siyasonda vela levinda manje wena lapha hawu khona lesonto sakhona uNkulunkulu usakhuluma ayibo ukhona uNkulunkulu njengoba silapha ngcwela silihloniphi indawo asikajwayeli inkinga sifuna siyajwayela bakwenza ngesimanga kwenye indawo yakifunda umthandazo indoda umthandazo wokuvuka yawufunda yabona umama bengahleli kahle ke mama wena hlala ngala wena yawubuya kumthandazo ngoba uthanda ukulawula nje akakholo bengalawulanga wena yeka hlala wena hlala ya right kodwa bekucine khona ukuthi ngifuna lawule akaphili kahle emhlabeni bengazange akwazi ukuba neniphuthi yokulawula abantu uzolawula kanjani uma ubona ukuthi wena ohleli ufanele uba ulawule
ngoba khona la kufanele khona uthobe belawule nabanye nikhona bazwana ngiyabonga lapha la khona ngiyathathela umntwana nje nami ngiyacela ukuqhubeka ukulapha konke uyakwazi ukushela efika la ngokudela imvumo wenza sonke akungafani nolaleli sibona isithelo sokuza kwakho la kuleli sabathela namhlanje ubatshazwe kakhulu wathi imvule namhla izolo nje akekho bengasabi besithi manje kusasa kuzokwenza njani ungakhulumi-ke kubantu ngoba bazothawa ngasakhola ubuhliza wedwa ngefiuvuvu yolala ibonele ushembe ngoba uthanda umfakile ey'nhliziyweni zethu wasixoxa wasimema asiyibongele asicele futhi ukuthi ushembe noma ngathiwa kwenzekani ziyabuya imvula asibekele thina amaNazaretha singenzi okubi eminye imizi igijime ey'ntabeni manje ifuna ey'dubuza abangayitholi bekufuneka le nto ngesinye isikhathi noma sithandaze emakhaya sibathandazela abantu abasey'nkingeni ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga insizwa yamilwa isilonda yasidla isilonda kwatholakala ukuthi hhayi funa lithambo lakho uhambe sekubedlawo sekudliwona ngoba impethu nentuthana ayibadlanga abazali bakho asibabeke kushembe ngoba khona le ncwadi efuna lifundwe phezu kwamathambo akho ithi ngoba siyawubeka lo mzimba namhlanje siwuyisa kubani kowawudala ukuthi ushaya uthule othulile ngoba sazi uthulane kahle uzosekuthiwa hawu ubhujiwe ndaba kade sifika ikhoroni sesifika le mvula-ke manje sikazi ukuthi yena ngumagcino nje ngike ngacabanga ukuthi ukudumuza kakodwa isangisiza iyanetha ngemvula yini usobamba yonke into angayizwa manje uba siyasaba lihlebe liqiniso siyasaba siyazi ukuthi ibhekephi umuntu ongasaba ongenangane yabo umuntu ongenangane kumele akana-stress yabona thina sikhululayo sishaya umvasa ayibo Nkosi ngiyabonga abathini